one guy wangasekhaya eMaritzburg wafika nje cause mina bengimazi eminyango. So mefika ke ngijabula yabo ejele ke mobona uHomeline uyajabula uthi hayi at least khona umuntu wangasekhaya yabo. Hayi mefika lo mfethu ayisibingelelane. Kithi mangithi kodwa ngilandele indlela yakhe yokukhuluma naye ngiyabona ukuthi hayi ngathi inkulumo ayisahlangani because phela umuntu engimaziyo lo muntu engimjwayele. But ngibona ukuthi no man akasekho nje right ekutheni ngiyamkhulumisa. Ngize ngitshele omunye umfethu eceleni athi hayi ngamkhulumisi kakhulu. Ngithi mina yini kwenzakalani? Athi hayi yambona lo mjitha hamba naye umuntu wakhe. Ngithi mina athi hayi manje uyamphazamisa noma ukukhuluma because uyabona. Ngiphinde ngibingelele babukele umkhanya ude TV akusakena uSithembiso Prondlovu uGajembe abenye out. Ngisaqhubeka nje nokungichazela ngempilo ke yasejele. Njengoba ngishilo ukuthi ngizonichazela ngokwenzeke phambi kwami. So mhlawumbe nje mase siye kule ukudla wasejele because I think yenye yezinto leyana ekwenza ukuthi ubone ukuthi cha uboshiwe ngempela because uma abusejele ayikho into ebhlungu njengokuthi usukuphucwa ifreedom yakho. Yabo nje ukuphucwa ifreedom kukodwa awuzimagine nje njoba uyiphilela kanje and then all of a sudden usuphucwa ifreedom awukwazi ukwenza into ofuna ukuyenza ngesikhathi ofunayo. Awukwazi ukuya la ufuna ukuya khona ngesikhathi osifunayo. Awukwazi ukudla ke okufunayo ukudla okufunayo ngesikhathi ofuna ngaso because ngisho nje mina bengeke ngisho even ngisangaphakathi ngithi mina bafethu kungcono ngisho umuntu odle emgqomeni ngaphandle kunalo ukudla esikudlayo la because akukho right. Abonje baye bathuke nje kama ngibachazela ukuthi mina ngeke ngaphila ngophuthu nekabishi every day. Uphuthu nakhona olungavuthiwe ikabishi elingavuthiwe. Ngakhumbula nje khona umunye ubaba wangifica engifica khona ejele wesahlale 4 days kuphela. Kodwa wesekhala ibhadi ethi ayingeke kajeni. Uthi sewuhlale 6 years ejele. Uphila nje ngalophuthu nekabishi. Ngisho ukuthi wena nje sowuqede itruck yekabishi. Ngenxa ukuthi ukudla kwalapha akukho right ngalendlela ukuthi ufise ngisho ngcono ngisho umuntu olala ngaphandle lala ngophuthu lodwa noma olala ngokudla kucoshiwe emgqomeni because usuke nayo inkuleko kunokudla uphinde nekabishi uphoqelekile ukuthi ufanele udle kona uzophile ungenayo futhi inkululeko. So ukudla kwalaphana ke nje mawuthi awukho ready ukudla ongakwazi ukuyikhethela khona. Ngisho kuthiwa kanjani enza sure ukuthi nje awuyi nje ejele vele ungayi nje enza nje ishintsha ukwenza because abanye abantu ngenxa ongakwazi ukumelana nesimo because asifani ngenzeka mina ngikhule ngihlupheka ekhaya but umunye ukhule kahle kubo akakujwayele vele uphuthu. Excuse me. So uthola ukuthi abanye abantu ngenxa yokuthanda izinto ngenxa yokuthi abayijwayele bafuna ukuphila kahle. Omunye umuntu ugcina sefola kulento ke lehlezi kukhulunywa ngayo kuthiwa ejele yenzeka lento ukuthi kube khona umfana othola ukuthi uyintombi yabanye abafana. It's because usuke ehlukileka sinsikhathi ukumelana nesimo sangaphakathi. So uthi mhlamba akanali visitor akanayo indlela yokuthi athole support. So the only support isikhathi esiningi kakhulukazi nakulabo ababhemayo uthola ukuthi ngenxa ukuthi ufuna into yokubhema ugcina esedlala abanye abafana la ngaphakathi ukuze ezokwazi aphile agcine eselala nabanye futhi ugcine seyintombi abanye abafana khona la ngaphakathi. So izinto ezinjalo ukuthi mhlambe akusezona izinto zonke uthola ukuthi umuntu uphoqiwe uzenze lezo zinto noma fall into the trap but uthola ukuthi omunye usesuke ezifake yena ngenxa yokuswela izinto ngaleso sikhathi because basuke bekhona abantu abakwaziyo ukuthi baphile kangconywana. Omunye uthola ukuthi uzogcina ke seyintombi esiboshwa ke ukuze ezokwazi ukuthi adle kangconywana akwazi ukuthi aphile kangconywana. So izimo nje zasejele zonke lezo othola ukuthi zenza ngaphakathi ongeke umuntu mesephumile futhi bese axoxela ngaso njengoba mina ngiyixoxa because ngiyazi ukuthi I was not part of it and
izinto ebengiyibuka zenzeka phambi kwami. So such a ibhlungu ke leyanto yabona mekukhona umuntu wangakini othola ukuthi uyintombi yamajitha ngaphakathi, fanele wazi ukuthi wena usuke usengcupheni ukuthi lowo muntu uma uphumela ngaphandle angakubulala because usuke nalento yokusaba ukuthi uzokhipha indaba zakhe, yabo, because phela amajitha masuwabona lemnyango usuyabona hayibo kahle umjitha lo kanti yinde mina depi. I remember nje this one guy wangasekhaya eMaritzburg, wafika nje cause mina bengimazi emnyango. So mefika ke ngijabula yabo ejele ke mobona uHomeline uyajabula ukuthi hayi at least khona umuntu wangasekhaya yabo. Hayi mefika lo mfethu ayisibingelelane. Kithi mangithi kodwa ngilandela indlela yakhe yokukhuluma naye ngiyabona ukuthi hayi ngathi inkulumo ayisahlangani because phela umuntu engimazi lo muntu engimjwayele, but ngibona ukuthi no man akasekho nje right ekutheni ngiyamkhulumisa. Ngize ngitshele omunye umfethu eceleni athi hayi ngamkhulumisi kakhulu, ngithi mina yini kwenzakalani, athi hayi yambona lo mjitha ahamba naye umuntu wakhe. Ngithi mina athi hayi manje uyamphazamisa noma ukukhuluma cause uyabona ukhiphe indaba zakhe uthi uyamazi kanje. So ngimuke lo mfethu abo nje avela ngitshengise nje ukuthi no hayi izwana ngempela iqhubeka isikhathi, hayi ngithole ngicina sengithothi okay futhi ujola naye lo mfethu. So kahle nje le nto igcina senza ukuthi ngisho kuthiwa umuntu uyamazi fanele uvele wenze ngathi awumazi mosejele because usuke nakhona ejele futhi engakulimazi just because wena uyamazi uzokhipha indaba zakhe, uyasaba futhi mophuma uzokhipha indaba zakhe. Kangangoba abanye baze bafakelana ngisho poison khona ejele, uyafaka ejele ke ukuthi umuntu abamsaba ukuthi uzolokhuza uzokhipha indaba zabo abantu, bakufakela ushevu bagwaza bakubulale ngenhloso nje ukuthi bayakubulala. So izona zonke nje izinto izimo zasejele ezigcina zikufaka enkingeni lezo ubonayo ukuthi yazi la angifunde nje ukuthi ngizoyivalela umlomo wami, vala umlomo wami ngifocus kwisigwebo sami ngiqede sona ngiphume because impilo yasejele inzima. Uyalifela ejele ufela ubala, uyalifela ejele ufela amacala abantu. Njengoba kulenye episode ngichaza nje ngendaba yokusesha ukuthi indaba okuphakama ukuthi sometimes uthola ukuthi ngenxa ukuthi kuphakame umuntu wase sectionini enhlala kuyona, and then lokho sezo affect yonke section because senizovalelwa nonke. So izinto ezifana nalezo ezigcina sezik-affecta ngisho kuthiwa nobungahlanganisha kuthiwa ukho kwinombolo, but just because ukhona la uyingxenye yento eyenzakalayo nawe ufake yona le uniform le orange, izona zonke izimo othola ukuthi ugcina usubandakanyeka kuzona sigcine nawe sezikufaka enkingeni.